Ghana de Shemaima ene eye wuku ada bosumi yedi kan wo mfimpinu ne aduonu ensia ne de toso aduonu baako enene January 21 2026 sabre no so apa ho sema enan ebranso se yedi Ghana today dwumadie ne bremo e wo Sompa 106.5 FM so yetna sese ya na de obokrata hodo abagya so yede na poso no ebremo nya no nko a ensem wa edi ahim edi de ncheche wo Ghana trending stories ahodo no na yede ma aha ye Sompa 106.5 FM akranti ne emu aso ate se wo pese wo ne ye konakra na wo pese wo ne ye dijuma na wo de ntoma bobo ye dia no a ye customer service line no anasa client service line no wo pese wo ye enquiries bi ye rate card ndi ye rate card any bibi ye ka ho bia no a 053-188-6216 053-188-6216 now with them 053-188-6216 na with the unse misa ene niye wontia sie bia rate card announcement na pesa wo ye pesa wo ne ye adwuma bom bibia ni a ehu hia so obete penten kwansa wo badome Watermelon Street unya send message edefa 053-188-6216 say WhatsApp say SMS anase input telegram wo de ba yen sabeka wo fra yen so ebresem ne ye befa na ekire no say ye mixe wo kokra ye befra wo kire 053-188-6216 053-188-6216 abeliafo me mamu nyina akwa babiem say bibia boko de ye de nyamias unse na no ye kan se wusi so no obi anche wade da send a message we say ye promotion bi ye no ebrem nti etwam na etwam eti omo da no mu take advantage no ya send B100 B200 any ade send bia na enra emse send video no kra e de ama any messages ni bia ma toni na ebrepam no na taxi driver bi was say day one ye buy woni ye ya ye maami bi nso a wopamade wono nso ye sende 100 Ghana cedis ekoma no we say wow God bless you obi wa na ye nwanwa ne nwanwa say ye kan say se obi tie Sompa se bia ye taxi na se trotro na u video e de brain ya ye be che ne bi nipa ne bibi no na bi odwin se agro bi ne yedi ana se wo obi shop bi ene ya de nti obi wa wo sende ma na ye ne nwanwa aha enti omo de aba na yegusu esende ye nwie enti se bia wo de aba ye behwem obi wa ha wo se obi nche na de da ya che B100 200 esende wo mo eni enhyira idie se ohene yi omu hwiegu yesu eni omu si yen laki sika da sika mpa yensam da amen enuma de ye bi mpa ye ho da se de yesia ka we se maami bi se yesi ye frɛ no peace na wo ablekuma agape uptown na ono se no wo pamade na wo se de wasi bie Sompa no na wo tie na obi wura ho ti nipa no wura ho no a ne maame no kwala ni brabre kro no nim se obi video no eti se ono so pam na ade won ho ena eja o je ne number na mse ne number na ye momo no se ha na ye send bibi ede ema no nti ye de yetiefo ase ye de yetiefo ase pa se taxi driver baako omo maye audio no send na ene video no na ma send we say oye video o say eja o si Sompa di ono sorry ya ai sen ho anu tie mudi no kre ai oh ye dasi o si muda ho so kama ai o si program si powerful oh okay amen ai obobo ni nyina din o se test service ni de na omo de pon mango de die no live band no aha o se ema o se wutie Sompa ema pressure no e ba fom ai o se kotobabi number 2 okay e ho no di free wow e ho no ye adwuma e da se sphincters on kotobabi Sompa ye da se bye enti eja ene ono nko a bebre na we no eye ye dobia
yensu ye dada didi a kire ye tiefo de yensu kakra yensu ye betimi no aye eno no ma mi bi kra de ono de yesi na otonade no eso na ono de ohene ye wo hwe ne Sompa no ikuta no radio no kuta ne sei na ne niema no so no no de nam ati Sompa FM amesa moneti na what is Sompa Burkina enwa na eko na ne wona eso no ne radio na kuta na saba akodo kra na oye ne ema ne yesre na esa ma ne ye anika eti yeda wo mu nyina sese ene wo mu so wo mu wo problems se bia marital problems challenges ene ade wo mu so wo mu edeba na yetie kama na bibia akoso eti yeda wo mu nyina se omutie yen na na mi interview apam di watch atiefo we ye atiefo a wo mo send ye voices no nti yeda wo mo ase wo mo a wo madi kan de aba no ya yebi na yegusu a bebre nsu wo enti eje wo mo a de bia na ya hwe na ya sende kakra na yede ko emu a na yede miensa bi na yede ama ya ma mi bi die na de srede o so hene mi fanto anim se ni nua ba ma bi ye penta nti yen kan kire obi a se wo pro bia ma na penti o dan a ono de opa ni nua ni madwuma pa but onya adwuma wo si ni nua no wonya adwuma pa but eya na adwuma ma eti ya na wasrese yennom yenka na omanfo nte naja omunso so enhwe na omun friend na adwuma wa mesresika so wo pa adwuma na ayo enti opa adwuma na aye onim adwuma nso oye ne kama nso enti obesrese se ya announce mankrofo tia naja omunso so yenua we nso so ne de nsa kan ne de naja ono de emse nsaka ondi odi adana no mensaka emakatu amen sompafo mensaka yedase onu yenua John Ejey na won se Oheneyere ade ne se ade bi wo ho ase obi ye ma wo a ma ure mfida eye memorable and that is na aye experience and no na ye pese ye ma ye tiefo e feel sa no ye mpese ye be ne trokan ye pese ade no timi sa account and ye personal obi aye bibia ma personally it ye basa na ye bibia you can't forget ma ure entimi fi etachew yes say sometimes we share obi how you make the person feel no e kanipa no forever sometimes baby a wani na say when sakra be kasa e te du bro nye ya ye nam e fa mo ne anwa ne madwe ne ade nipa ne woni fie ne re fi da ye de kotoa no wo ne shop no ye de kotoa no woni fie ne re fi da obi sin kenya mumu yi na me di bie yo anwumre no na me no aya me medi ye nka ye nyanka ye enti sana Sompa ye pese ye de imagine taxi driver walk car o tie Sompa na ne phone na kuta no yes say was send video the am okay ya send 100 cedis amount Jennifer top petrol say so phone so ya to so enti Jennifer top bigum tona ogina na wo top petrol ne de go nim se sika ne free Sompa o ne remfi da no kra bia na munye de no kra bia na munye na sa da no so na katua e be ba different akatua pa mo enti ye o create bibi na aye memorable aye bibi anipa no wo be kai ne da bia dansas ade ba ko a wo de ma no wo twa ne ho santine o ne nsan ka wie kra na wabre ba we de oteneka ni mu a wontia ne sa let pa was hey na de agro ayi ananse ayi da yeso ana na no kra nti in our daily life nye Sompa nko an ye in our daily life no Oheneyere si ehia nipa bia ye create memory papa
se wonni nipa ne nkyɛn a nipa ne kae wa wo se n'ani agye ɛtɔre bi kra ware ase apam ɛkwan fa so treat wo yere ɛkwan fa so treat wo kunu se wonni ne nkyɛn pɛ ne wafew wonni ne nkyɛn pɛ ne wafew se wo kunu ntimi mfew se wo yere ontimi mfew a na kyɛ sɛ wo no wonye nipa bi a wo ma nipa efili nipa wo ma nipa fili important mo ɛsɛ sɛ na obi wa ne kunu free fia na n'ani agye na yiri free fia na n'ani agye sɛ wonni fia na asa ne ho atɔ no asa wo bɛyɛ burden every time bi a wo bɛ enter efie no na fia yɛ hye wo de complain ɛbɛba wanfa complain ama wanye weyie wanfa we ama na da wo de bia wo bo obi subo nti sɛ nipa no kwa wo pon adwuma me pese me nu fie na me yera da me pese me nu fie na me kuna da because onim say the first thing na wo hene yere wonya pie ho a wo di be hia no eye questions wo musa ne pose na adwuma mu ti say yes wo musa ne say enne na abrabo mu ti say wo musa ne say ne ne gi ya na wo musa ne say ne challenges ben wo fa mu wo de efie wo beto ye no ebi a anyema bi aka so wonsi a wonsiye ana sika bi ode to ho na anso no enu nko na wo wutirim eti nipa ni pie ba ye no ana wo sika sa na ade to ho no eyesa wo relationship ye den enkrofo bi a wo ware wo ma wutimi so wo ware burden ese wo ware wo bi nipa ne wo ba fie wo yire po adwuma na anigye bi asa esikyire ne nam ne tirim wo kunu ba fie na asa anigye bi ne adeya because onim se onye duru a obi amfa ne ho ana obi anyene ne ho de ne kuna na sa na yire de wodwene ne ho eti onye pie ba babusa se e wo ampa wo problem wo ye bibi a wo mpɛ no to ansa wo ye bibi a wo mpɛ fa to ansa afa na nipa ni epie ya wa ba ne de ni ko sai fa no to ansa so just ade bi a wo ka kye ne se wo onye na wonye ne fa no to ansa sika no ode to na anso no fa no to ansa enye no ne dikan de dikan ene se o pie ba ye no a oro na niam mu ti sei ene ayi kai unya adwade na odie no odi kan na ko radio so no na ti sei na unya challenges bi ene wani je na no pa no odi die awia na me frɛ wo busa se de ho sitie ma nyawo na odi na wo edi ntina me frɛ wo wanfa adenti na hefa na wo na aden no wacha saa da bi woni ma ware wo mind na nya machio obi ba man experience di kan wonim da bia me kasa bible ni ye read a ye ma ho nkonkrum ye ni nya desua bi mfrim so we read the book of Revelation abira nyankopon wo tro Yesu Kristo tro letter dia fa John so e wo Patmos asase so e dia kwakoma the 7 churches no so wo hwe Ephesus no o tro letter dia kwakoma the church in Ephesus no o di kan kamfo wo mo say I have seen your works mahumu nyuma pa moye mahumu gidie minim se baabi amo wona ye Satan tena bia na nso so mo mpa bone mo modern bo obo mabaso ye no se na mmom no me wo bibi say ditiawo de me wo tia mo no se mo nkai mo ka ne do no nyankopo wo eye ye nhwa nyame ne ensua no show gratitude what they can show gratitude what they can bo wo mabaso wo wie ye no e bo mutim ye o mo de mo obey before you complain obi ansa no apamode ba beto so se nenso no mon kan ba bia mo hwe ase mon kan mo kan edo no na mon sorry sa police ni de ware nipa no nya pie ba wo kwadwuma no ba first thing no enye ade na me fra wo anfa ade na me de phone no to ada ade na sika no wanso de bo nya bia me do na te say the can find in the day na no pa no didie o ho te say na wo ho ye de ade na so woni masesen wo ye okay die enu na bedi kan waduane wo ho ene ye bo ampesie bi yo serve ni nipa ne first service first to what serve na wie na bibia ye din no na chi na ene na me frɛ wo wantimi amfa na wo ye okay die ye mfa me frɛ wo no amfa ne di kan ye mfa sika na ade to wo na nso me beduru ye no akwada na tade na hye no ade na suru ni ho na fom na wo ho no enye no na di kan the di kan say nipa na banama experience etia marketing in school no ye frɛ bibi delight marketing delight eti na say be Sompa delight no marketing delight no mo you go the extra mile so that you go the extra mile na ode bibia man na ma nipa no enya experience na ye fenti ya sesemo ye kwa ye ba no ye ma nipa bi ben ye ya wo munya experience bi nipa no te wo na onya kai wo pe no person oben wo na nani agye wo de bi obi akai wo na ne ra ho obi akai wo na ne buafu
obi aka because wo kasa wo ne ye wo ne se de wo si ya wo ho wo complaining wo na again wo tiri modern da bia ye bibi enye wo fe wo se wa ware aye den eti we die e betwa mu we die se Oheneyere kakra de African ada de ya afoni ne maami o and then you could it's yes from upon so me agene come up a top form so a call if I so bia wo correction e mo sa obia wo bi but nye ho ne ehwe but say nipa kro na wo correct ne bibi so wo no ho ye na anu me nam say apam oh nice voice yam timu se me kan me timu se utiwa e ka dro voice eh sai e ka dro ba bia timu e man kan de wow enu che se de wo ye bia na nyo ai eteto bia de wo ye nya so no ma se da bu mani aguso because minim se wo ye nipa wo besua bibi I don't need to ni oh nipa bia wo ye adult enye se wo be kan se and then na wo ye onim se de wo ye ne nye ba ye bombard wo ho shane strength no na peja no wo peja no ebe mo no ato because ade die se me ye hayi ese me ye hayi no correct sa na ye de ya ye de giade but enye na da bia na ade na wo ye sei ade na da bia wo ye sei ade na wanye we ye na me ye na mfra wanfa na just wo de da bia nti nipa no hu bibi papa bia wo ho yen kamfo ye ho ye ma ye relationship nye de odwuma ye fo bo ma ba so hye wo mu nkran odwuma ye fo no mu ye nipa nipa bia nso ye friend being work in progress being ni chese wonye on CP wonye perfect woye work in progress adwuma wo ho but at the same time no was strength bi nso wo ho eti yen empower strength no na on emma na nimra no ho so na won correct de enye no but the more wo ka de enye no na dwene ne ko de enye no so more tina dwene ko de enye no so more no pe no wo bo say emma de oye no kwa wo empower but say wo empower de oye ho ade no na amma wa correct good because there be I can do better na obi a meti say obi a me voice come na me be oh na obi a yesi me ya na amma wa correct but o kan de anya na there be na say na call man nso na back ron ho yefi na ya ono hu say bibi papa bi animi mu eti be ha me ho ayede yen hwe bibi papa no because nipa bi a wo be hia no bia no wo be hu bibi papa bi won ho a wo betimi atapu into wo betimi aka e be strengthen no ama ba bia wo tosne no nso wa ye ho adwuma eti abam yaba piao yaba nso de ne yaba kakra de ebe wo ni na Oheneyere kakra the papers be na da woni mu anopai anopai yesi for Mariana the new presenting guide ekrata no wa hase no afa daily guidance so ne de aba ene anopai na afa so the Ghanaian publisher so anopai say integrity and professionalism said your Sompa ye de ye adwuma ni nto no so de ne de aba beto ase yo na Apam Dadaa triple A man ma me daily post ye anopai afa ye bref system the chronicle so the true independent one also be by no de bia wo ba say tie bia wo the quotation ni bi ba ene oyi Apam Dadaa no ebusem etredu no mienu na yi mu adu no nkono enti fa atwero no na de bietu na breko animu no ya bekenkan na fe wa hwenkrata na chi wono mu a asemi ekọ ede ama won pa enti anopai sabra bekase live 106.1 FM Sompa Techman ho na original poa na din hu hia no ene adehye ni nyina efafiri ene ntisha no so sa 90.7 Sompa nkransa ede dem ekwa akosi fra wa no ho a we are making unya duru nkwanta pe Paloma onu so abie di atum dem na teacher Johnson wabie o school mokura o ma school fo no etie de kansere o mabrabo sa na traditional cancer no opposite ho a ehon so poncho abie di atum e wo wanchi na anopai ma ye frase a eye daily de ma memfa de daily post anopai wo postu e de bre yen na wo de atoso se yewura kenoforiata aisefo che no wo America no enura ene se na arise Ghana for ye demonstration nyina e de ayo ye kira pekete e wo American embassy ho a na wo modine gina court no court hwehwe nsenu mu ano wo de kofu so bosome ne de toso do no nso se penin samre bio wo moto asem no e de ahye enti enuru ho na pekete no se wo makọhwe no ho nso video
ama wo mo aka nsɛm a ne yɛ kana kyerɛ Trump esan sɛ bi kura yɛ brɔfo de nti a yɛ ma yura kan mra fie no wo kenkan no wo mo hu a ɛno nso bosome no ne de to so do no nso ɛna yɛbɛhu baabi asosan wo de brɔde ho no ɛbɛfa yɛwura samigya mfini yɛsɛ oniema hwiegu a ɛna ehunu ne hyehyɛ sɛ de ɛbɛyɛ na yɛnso sika wɔkɔ no wuro saa mfa nkwa ma no ne yɛnkɔ na no wɔ hɔ wɔkyena ebewie ne na yɛkɔ ekura yɛabɔka nom ne ho ade nti sesei bre ampani ampa ne nnuane ampa Gold Coast Refinery and good board of wo ma konti ase apan mu a ama sesei yi sika wɔkɔ no yɛturo wie na yɛagegye wie aboaboa no a yɛnane no wɔ ha ya na ne nsuo no ɛho nkwan nyina aka ha ankwan kɔka obi ma so sɛde nke ɛkɔ no wɔ Dubai Hong Kong Switzerland nom ho ade wɔ mu wie o ma san de ɛho nsuo no kura ayɛ mpempra ne asa beto ama ya boden no ɛno nyina ɛto betwa enti anopa Daily Post wa post de aba yura samigya mfine mpanimfo no mfuni ɛda akyire na Vako mehu CEO Ora Randolph Chumankra wode atoso sɛ ebinom mo se Vako no kura jama wo mo ton ebi sɛ na Japan fo beto ebi sɛ China fo na wo mo de hokura bɛyɛ da asan company nom ne ade wo se no kura bi anim Vako no enya de a wo mo ton na emom adwuma guso a ɛkɔso wo mo san kura tretre wakwaba mu abiebie mu amna gina ne na so ayɛ de na eni hɔ ne na kane na ho odi ntumi nyina ebetumi ayo ɛno akyi mehu nipa bi a wo mo da Daily Post ase pɛ ɛwɔ nifa afa so hɔ ɛna wo se nipa aduonum miensa wo mo nyina ya latafo na yache won computers laptop ne sisi wo mo anim yi enya se bia wo mo ye research afa kwan a abibima ye befa so a ye betimi aka ye ho abom na yakon ama ya ye ho adidwa ye na nema ye ne yatimi akyekyere ye ha na afoforo nso firi baabi aba ahansra hwese de ya ne ye pirikọ baabi no na emom eye nyansa kwan kro no bo cyber crime na wo mo di ho dwuma apolisifoɔ aso wo mo panchi na wo mo mfoni Daily Post wa poso ediaba wo se akato ne bro takyerema ne sin o na sonomba no wo mo kwa akoto aba no mpanimfo yi wo mo mfoni na eda Daily Post mu a adaji Mahmoud beba omia wa ma ne nsa so yewura kana kompre kwa Japan won na edi hoi owura bran e champon na afi brofura yewura kwabena Japan ene Dr. Osei why na brofura no yewura kwabena Japan engineer one engineer enyo no anka minim sesa utimi ka osisi so kasa o but in fact na pa minim sesa ono na no ne brofo de o na na do na na o kan sisi so wow eno no so ye media personality I you know I media for the some moji asem ho to aso e no Oheneyere mra nti we nso we gina pa United Nation na Ghana mpani so wo kasa wo say yes we no brofo nkoten na Daily Post kro na ode Bobby Wine so mfoni aba beto a Bobby Wine say nya de Uganda asem no abana wo moto ya Museveni edi nkunim no wo kɔ ho kɔto wo dwana akɔ akote nti baabi o te no wato nkrama BBC fo se won de Museveni edi nkunim woni ne nkunim won kɔ ho kɔto nti eno nso da ha selebe na papa ebe jama na ho adwono eno nso ni afi kane Burkina mampani a wo mutu no na wo kokodi nsensem e wo Togo mamu ewieye wo mo kyese bone aba na tirimu a wonya kro obesan tu abanya guo Togo fo nso asa aka no se wonko ne krom na se wono wo mo bibi a wo mo nkonkoka extradition de ne bi de ye pese yewra kanofuriata wo mo mfa no mre ye no ebi na Togo fo wo mo nso ayede ama Burkina Faso mehu owura Muntaka Mubarak triple amman ne mfoni na da Daily Post de bokrata krata fa to so enan na we wo kire se etu ahodo a yensi ho mo a etu hyehye mo ho na mon lances na wo chese wuni no wan kasa fabra na freelances na eso ya no wa lances kama saa na ebia na ye de ya yowo magazine yi bi nso a eno nso na adekọ na emre da ho no wadi so pepepe tudango ne tutia ne nyina dobro ba ne nyina wo mo ye ho adwuma saa na bra wo no mo hye no wo de kwa ni mo kakra eno na krete ye twade abase osebosumi ne de etoso de duasa na wo mo amabre no ede akwakosie
Arise Ghana for demonstration no Daily Post post to at the buy na era hopes na doye UP amanyoku ora lancheraman team party emunu wo de atodwa se MPP for wo ma mayura kedofurata ma de frede pro ne ketasehye ye ka wo man mu a ma wo mfo mo anontum anopai Daily Post de bokrata de so no bi no yo Oheneyere ne somwe ni mienko ene na be de Daily Guide de bokrata no na eto aso na wo hye ahase no mu a gold board panyipa ya wono etua no Yewura Sami Jamfi ena wode ensa ato ensayem ewo Dr. Said Dares wono so ne nsemu na ne nyina no eni se Gold Coast for se ekuo bi anase adwumako a wonom so eba gold ho anase bi afomagudie tuo ho nsensem ne ton ne ho dwumedie na wonom so eya ade pa no wono mo akọ eye benkrom ya wonom assign agreement se wo ba beboa se be ya gold wa yetu no mem hase no no wo behwe na wa ye ho ne ma nyina da ewo hase nom na wa refine ewo hase no kire se sene apam ebo ho eye kase sesia no na kire se be se 1000 metric ton na watchi bia no behwe na watimi ede dwuma ewo my Ghana hase no ho nsem no Daily Guide ede ho amanebo ede aba sanso na engineer kwabra eje Japan kane no ye trefo ede ba mampanyi dada akofo na eba se brofo dia enura da Silicon House na minim so bi ka brofo ewo MPP mo che na nado enura de bia mani gani watu na nado na nanado so ka French pa okay French na English ne de English na ma me mate engineer de mi hu sa waka French ni sese ntiro ka engineer de mi nyante French no na Silicon House pa senia papa 6 pillars enyina so akentina wa munsia ya wo kire se 31st of January se delegate for koto aba e de man se o mikita frank kan fa MPP a na 2028 kia neke obedi nkonim de ama wonom wo begina mu se mampanyina eniema wo de bebu eye o my Ghana ami enya nentu papa agina so no papa ekohwe ni nyina egu ho a enura ye hot bite kase no so ye de mu nkyeremu nyina etime ma no ho so nsem no Daily Guide de aba anopay no more raw gold export ne yaka ho asem afei kane MPP panyipa ya wogire mu se wo prebra hyebedwa akonya ne bi e wo kole krote abato pesua so wonimonya for Valentino ni noti ya asemu enurada wono ankasa no ho kene ya ye friend say guilt naughty ewo America memo wo kire se wo de sekan akwa wono na papa wakodi nsenseme ewo police for akachia eno so ho nsem no enurada nso ye bo America no America memo enu akra apam ne bo ho kase no wo ye friend saying ye hot bite kase no so eno so Pennsylvania ho tie say ono so ho nsem ne Daily Guide de aba na margins ID group wo mo eye adwumako bi e wo my Ghana masem me ba befo kwanya ye de ye nkratasem ene ade a wonom so eye ade wo mpapapa Gambia fo enso ene wo mato kesa wo kire se okoboa wonom amomo so nkrata ID kasa hodo no ayefa abefo kwan so ye no wo mo so ede no watimi aye ede ama wonom na mame ablakwa must go edom kuma ye omo ewo eye mrahwebedwam ya panyipa ya wono wode wani kire mu committee ya wonom so ehwe ye ne amanone nsem eho nkaye wono ene kasa edema eye dom kuma no a Yewura aye wono na ye bosome frɛ ho mrahwebedwani wone ne dom enso ekogina mu friends entwerefo kire se Yewura abrakwa ne dwumede be sa afinie enkontabuo papa bi afiri mu maye wo hwe dwumede ahodo ye a wadi afin mu nyina da wontimi nkase bia we ni yaye ntina manse nyina ni emfa emehwe bi eno na wo kire se wo hwe ba bi ene ma ekona womra bonten na ba bi a ene ma keka kono wonfa emu nkyeremu emra esan 75 countries a wo kire se Washington DC krampo no ye service ahon sensem ya twi ya sensem wo mu ni nyina America man mu no wo se Ghana kuramu bia ba ne sen ene kodru ne sentina no so ho nsem no ya ade a wa ha se nom na ba ko a me pese me de ehwe na me de etu apo ene se panyimfo ya wonom hwe ya kwantempo ho nsem so
road safety authority for etrese okada business na empanyimfo e de abase omo ba behwe na omo agye atomo na ama emranso aye adwuma no omo so afo so se ba betimi aboa ma discipline etimi atomo e we yakwantempo ho nsem so se be ya bibia so no e betimi akoye ntima me we ni kakra e na chese de obokrata e friend say daily guide anopay wo de e ba ye na ba ko we de ehu yewura ye friend say Kene Japan Kenofori ata kane photo san for ma me ye se enkofo bia plan agenda bi dia fa no ho neto ate agenda ben say ye se wonya ma ya kura no ma hihye kwan ya wo de ne be fa so bedru Ghana ha enti ya so bedru ya no yewura kisi ajabe mbokwa kofa no airport ho a na omada ne akire e de ama NIB national ibirifo no na enu achi no omode na kwa akwotwene mu na omode bill be se 10 million Ghana we crop US dollars ne Ghana sika be pepepe te se do omode ye Ashanti region MPP chairman Antwibo si akwen se wantimi dia no omode na twene mu 1 month into daily guide e de ho according to daily guide nyame na me kanya sompa na eka asemo a wode aba na ye nso so ye ka bi ede aye na ese nea wo motie no ese oba wo ma ye nhihye ye bi omode betia no nti no no ho so ensem no e wa ha se no ma me fancy ase yeah ene apama me fa the Ghanaian Times de obokrata no emfa emrana wo hwe Ghanaian Times ani mu ha the Ghana's most authoritative newspaper Tony Masende Observer for no de na eno ye Owura Sami Jemfi odaha our exchange memorandum of understanding with Dr. Deraz. Na Ghana Gold Coast Refinery signed historic deal. 1,000 kilogram to be refined weekly. Sami Jemfinte say yes, yen exporto raw gold be. You be refining waha. Once a refinement nature say who add value to the product. Eba say ma wunya more than say what the raw no echo. It according to the Ghanaian Times what the aba Sami Jemfi abrantie wo bonadwuma wo yire ne ho onyine ne ho nko. Once say encourage youth eti say wo munyire wo. It doesn't mean say wo muntimi nye mistake. Sometimes na pami and I wonder why say bia wo so be ye yanka say fa boapa ye bone. And afa boapaye but impossible so would that project be no wo ye na ebeye perfecto no mistake be ama onye nyame wo be ya de ne pepepepepe ahu enti sometimes is bia say yes Sami Jemfi na say ne yete say yes bibia sia na say ye nwanwa na wo to na wutie no bibia wo ye bia wo sha say bibia koso toten sometimes in who ya de bi ha mistakes because a mistakes ni mu na wo learn na wo how wonya lessons next time then you do it better mistakes ne ba na wa learn amani pa bebre hu abo mo ma Oheneyere they can't take initiative because of fear of failure but failure no am to kill you or to destroy you failure na ba say be ya wo be learn e be teach you good ye here say we nyansafo okay next time be hu say me say ya and na befa me and next time you say yes can me spend it and next time no one learn it you say we put in place measure next time no I better so the failure say MPP for we omo kotena say twere hunu die nti omo we na so omo krom twere nwie so omo sua de aka so ombe so usua because when sua de any opposition say what one no and na won so wo ba ba mu no said his excellency John Dramani Mahama kan no was say abaye de bo tachi no ya de bo ba ye eti the same way we mu ba ya no omuji wo mu hudi no a wo mu anana wo mu ya Ghana for two wo no sanso na musumu ba na mu di dwe wo betu utimu ya wo da wonso so sa na de ye wo wa he wo se mu de no kra be ye well done wo mu de no eti sa na tie nti so mo be lene the atu MPP no na wo matie Ghana for no wo ma ya better but so mo so koye dwe ye kan ye ntie ye mfo obia ye ntie obia ene Ghana for so be catch so wo ye campaigner ye so ye ntie obia because they would na no na wucha eti yewura Sami Jemfi na dwuma na wo bo no ye process gold locally no dwumadie papa esese ye bona baso na the Ghanaian Times de wo krata na mukata feto so aduonu nan apam na samu te se Kwame Nkrumah se ka eja to ho VIP ho no ne ade ni nyina echire ho no omu chem echire ho no omu se shops a ahyehye no
nkrofo abaka o afi su kra de ye chance na ejaba na ye na ye te wa ba na amate se first no a na wo te se gyahye ade achi gyahye da bia wo se January no gyahye anya gya na accident afini chance a afi de nkeye enura odunje adwumaku no pani a woda no pa ewo so form nyina da bi nyankopon okay uze no otonso bi wo kan odigu jano so de bidum se dum jabra ne otonso gu so se be ka ebe ye den wo se nso bi toy pa nso bi toy ene gu ohun ye mobo papa enti shops a eja toto mu okwa Nkrumah circle no eda ha ena wo kai se de gun amnesty bi bae yes see wo de illegal firearms akoye retrieve 3000 ni se na etu wo nkrofo hu wo mo afiri wo mo pem de koro wo mo pem e de akona pa me 3000 wo mo fa nko wo mo kwata pa o wo mo nwura mu se ye wura obi adam mu ahwehwe o enu amu he shop e no yeah eja obetimi aye wadamfo obetimi aye wotamfo na adesua hu ana wo ken na panyipa ya wono ye friend simple meyoy and wo kire se wo hwe sane ya ne emasi na afa de omo ba ye decongestion exercise wo ho no wo emia hodo a wonom gidi senkna ha se no mo no eja betimi ato ho na wo no senka eni kwan se ho ye dabre but omo de ho na ye dabre ena bi di bi nso so aye shop eno ma de omo containers ne ade esisi ho enti po ba ko esi ho ne yesi wa yesi a nkofo de asoso so no enya asem keto ne nyina aka ho bi na ema agya ne ba ye enti ne yesi omo ba hwem na emso omo sua ade afiri omanya adesua bi za adesua na no adesua na no so omo ba behwe na agya bambo atrema yesi na yale sabokitima ebi ansa nto ba bi se aha de omo nim se de nipa abo apeso no fridge sini adobia fridge ehwa o de ton ne niema na ekoto mu sanso so ase de eja na kwan so na ba bia wo de hwese de ho na si aye no se wo be wura mu no edin emframa kura e fa ho obre ye market no ni nyina hia restructuring ese se ye bubu ni nyina na ye sini nyina na ye makwan dem but eno so ni asabo no kite mi fem na ye lightning system wo se na ano aye ko kantamantu yi hwe de o ma ye kantamantu ehwa ye kama pa first na honte sa o eja to ho no no masua bi eno masua no mashe no nti se na wura kantamanto a emu no eda ho ekwan dedem katimi wuram even though omo ton ade ano maje kwan no mu nyina afa no still no ye duru numre na omo pon ana homa che to se ekwan dedem ba ombenya kwan no na nya asem keto my be say nyame na ye na do ye se mobile phone na air conditioners no oton so mo hu say sa no mo pack nya sa de a na no na de onu gina na o hwe nsuo atie fo mo mra ye Facebook page no Sompa say no na de ye ka na wanti a bra Sompa 106.5 FM akra ye Facebook page no bra ho na be he ejabra ne ejamu otumfo Sompa 106.5 FM akra be he ejamu kokota na me no de onu gina suro no a no won suro because ejane say e ba o odunje adwumaku omo sua ho na onu no edumja onye dumja o de onu gina hwe we no no ye e shase na na ye se we de dumja adwumaku ni fo ni bia we de wona kuta pa de o chechei da bi omo sha pade o wona timamuni e ba timamuni shase na shase to abi o so no stella aja ne dere no aso mo hwe uniform nsuo da bi omo hwe uniform we ye o say am so mo timamufo ni bi won say polytank bi sisi wo fire phone ni na bi mo bua shase na ye say omo no mo hu ni say keto ante ne say da bia ADO2 desmond aka ebo ye ko say ya omo frentam eja shase keto na frɛ wo mo ba no wetu na etikrofo ne ma na ahyi sei anya sam keto a wo nkrofo ne ma na nsu a wo ye nsu we betimi ayede na mama nsu no nso no nsu ankasa oxygen wom enti oxygen no nso ya sa odi bedum gya no kura sa ma ne dere mo just say dum gya for dey na carbon dioxide ammo afena we mu no ba we mu na wo ne ma no asa o mankasa shase ansa na etwom hu se agensa mo na sa no frɛ wo mu enti o man frɛ wo mu ntem
say enya no mo kase da bia eje to ba bia ye di kan ye de ansa na che ya friend na ya ye friend ya ya frɛ wɔn eja nso de nkan ye ejuma ya se na di o tu say frɛ wɔn mo ba no adum na eye wonye pranko say eja ento ho no wa hyeda say eja ato ho endom ba wadum no wa ya dom bebo abasokwa na say ato ho na watchentwa na say metimi adum na fe ginsam wi ansa na be frɛ wo mo so be ba krom be di traffic so ne ade afo be duru ho a ene o ma amantem ene o ma me ne ma se na afa kwaye ntokwa ne ade no eti yesra yensua bi because who say omo de omo yi no won say ye power pa utimi say nsuo no fire service for no ne ma no ahodi bi na enti say akoi de na no odi gina suru hoyi e chenam ti wo say heat no feel heat no pa na wo feel heat no pa de na odi gina suru de no ye de water flower so ye market na bi ti say ba bia oh papa yi etiefo wani boss o be hwe ye Facebook page no na wo hesem krofo ne ma hye enkrofo shops e wono nyina na omu wi amumu bu ne yensi ne foforo se nkrofo ma ho nkwa ne emu bu de etime hye ne do so ho empata no ma nnua no se wo ne basa ijeto manye enche hyepa se bi ho ebi de ho aye omu tena bi se omu fie ti ho na omu da ye bibia so ye se copot ne ade nyina ho na omu so no ye bibia wo ho eno so ya kasema ya Eyasam kese pa ye dwa no ye digwa ye kodwom ye koton niema ba ba bi sei kantimi ngura ho gi se fire service for no efoforo dan no na time ben na homa no e baba beduru ho na wode na say water hydrant no and water hydrant say baby crazy si dan si so si containers plan so de sisi so ya cement so kwala na ye de container asese so ai na edan no kwa wo furu kwa wo anso wo bu agumo ube presili ne nye aw ayi ne kura betimi atwa roofing no to be honest with you ye nisu ade ya ye hwe na no pay wo Sompa 106.5 FM akra no emu oya na we investment nyina na ejatum na ahye nti won so wo dwom na de wo hwe no aboa ne te unu aso a yeso sore yen so nya sore ne so na se bibi koso saa ententem no motu mo hofo enna babia mo won so no mo amodwene ho adwadifo no say ya mo won kabom ku mo mutim se babia ewoyi eje to ha fire service fo ntimi ma eti yenye ne dewu se mo amu se da bi babia ye di dwai ho na mo fama no aduane mo bibia se eje to ha se sia fire service fo ntimi ma ma me ukokasa akro obekasa wo beifo opese jato hantina opese jato hantina odi wano ebo so sa no wo mo de wo obi adwene de obedie hu obo apanhira won nwene se jakula betimi aye ha domi dwom sei nke mu da ho pa ese ka timi wuram so o mo asesa je kwa ade afa kwa ni nyina ye do me he ya ti abasa wo koka se me mo wo mo pon na hu se sa adwa no kwan de ai wo mo pon na hu se kwan de wo ma se yiwa yi free ase num na eyi ekwan timi nem wo beka se okura wo pese obona no aduane togo se de obesi ne wa fe so ntokwa no ba eja ne ba na hyimu a papa yi sha wati ho ne bi ai wo he mo ti wo ne bi na ne ntade nyina kola hye won sha tade mpo nyame na ya adum obi akola nso amfiri mu enu na ye ai se ja wo nkwan wo ade wo sika ne de ekọ na wasan hye bra na se foforo ai na wasan hye bra na se foforo starter fresh papa so ne fie kwa ni mu wa wanyini pension ni kan ko a na hye no na tade nyina shirt ni nyina ka ya asemo apa momfa bi nso so ne ma tie fo mrem na eja ho nkomo yi ene papers di omode abai mampanyina be de ekire se Ghana ne IMF fo ka bom wo sha professor Opoku Agyeman woda ha eno nso wo ha sei illegal firearms no a amnesty for gun amnesty yetimi agigibie no eno nso betimi ede aba na wadwe nkire fa ho no odi abane nyina yesu adwinti apam bi wo ha fapra na yema tie fo mrem mame chronicle de bokrata ene da ha wonna se yankan bebu se metredu no mienu ne nyimu adu no nkono no na anopei no wode
margin for aba beto no wo say wo mo nya contract e wo Gambia ya wo mo ekwakoye wo mo nso wo mo Gambia card to say ye Ghana card no wo mo de ama wo no wo mo ye Ghana for wo mo na ye Ghana card hu adwuma enti me ho yewura Moses Kwesi Bedin Junior ne mfoni ne daha ya wo ne mpanimfo de ahia wo mu sinsan krata na wasan de aba beto e chese sika okọ no adwempa yenya se ye dandan so ha na nkasa kura no e ya kokoduru adwene mampani na nyae eno nso wo de aba beto na mo yewura sami jamfi ne mfoni ene da chire don kuma wo mra se badwafie na chese saa eba abrochire sade yesi ne abrofo no yesi di nkuta ho broni wo hoi no se wunni mo adwuma na ya na usuru no ne mo wunni mo adwuma wo nsuru broni na so kwan bi abefa so ne broni akwa kasa no nyame ampata na ode wano akosi bone enti wo mo kan nyina de aba besi yewura okoje tablo kwaso no wo se eno na magana ya hwiri billion pa anopai don kuma na wo mo kan sa asemi ya Chronicle de Bokrata wono nso atwa bi na wode aba beto ha yebo so ede ama yetiefo yewura kan Japan se wono se wo mo de frank e hye nensa na wa ba be prima mpani agwa wo so no dim no wodi nkunim se o ba beye adwuma na beye ne sare biara ana adwene ntantaw de ba beye adwuma da bi o wono ankasa kura wo bebu man no na adwene mu fita fine na kuma mu nso te ene wode ba beye adwuma ne nsa so nkekan bie ne ho na wode ba be so mo man no nti wo mo fa franka ne nhyɛ ne nsa we wo ka e de akire esi ahene na etu ahene fo no sereba akonwa no da sebre o se bonsu ya otoso miensa santemampon wonya afro ho adwabo ne emunsem anopai so onya Chronicle de Bokrata kratafa etoso enum eno eneda ho a ya biebiem ede ma yetiefo sade Newmont Ghana Gold wo mo nso kasani yeseta no nsu kase no a eno na akobono afa ho a wo mo etwe wo mo nsu edi frim Ghana waterfo etwe no bi no anoa matimamufo nya bi no nom no Newmont fo bi wo mo waste ne dia tum na wo mo aba bi ya no se nokure bi enim anopai Chronicle de Bokrata wotwa ya wode aba ye boso ediama yetiefo a wo mutie afidikese kwame nkonoma ene yese yemfa ne den tokotoka wienhyengi na bia no so ne yenyi kotoka mfiri so kotoka da so a kea enti yemfa kwame nkonoma de ento so na ededadeda a ebi busa yenyi anama yenyi opena so se nkonoma na yemfa ne den to so yes anu abo yes ende wo mo keka media no so nyina eda ho Chronicle wetwa ede aba maame Jenopoku Agima woni ayemefofo ehia yei eno nso wa bi de ato mfimfini a mede ema yetiefo yenua ya sapon tiwa edihye ebisi tiwa be faroko nyame de nsaka no wokọ ne bofo nchen eno anopai tiwa ko ya anche tiwa ko ya anche ena ya usapon ebi kura se na ye nheda kura mo na mane nom na ehwo ade wato ade nti ya sa ko hu na ade o hu no ho ai obo na mane o mo na mane o nani akwa no ena Chronicle so aboso ewo hayi wako ya usapon wako pa ono ya de akon wako pa ya le afere wako pa sati wa December ya no ko no nso new year January nyame fa o mo kransie yi enti anopai Chronicle de Bokrata de wode nambi enono na sese Greenland ena echese sade mampani Trump America mampani wasase ebo ntenani nti wono maso asra dom pa e de akwakoguo Denmark fo na de wono moko enti anopai eno nso ye de Chronicle de Bokrata wabosu bi na fe yedema atiefo a wo mutie fidikese China nso ani abre se babia America no wo mbenya asem no wo nso betu won asi ho ene wo mo akwa kasa yie enti sei wo mo ne UK nso ka wo mo tamapan mu se de beye na wo betimi adi enkuta ho yie e wo bambose mu a anopai eno nso edaha
Yeah, boss, Ediama. Yema etiefo nso emre mo na yemne yenkɔ nakrana. 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 na yema etiefo mrem na yene omo enkɔ nakrana anɔpɛ yebra yene omo ebedi dwuma kama pa. Hello. Good morning. Good morning. Mini aben meshia na no pay. Sakosia kwaku atimi ka 37. Ayo, kwaku mamintie o. Yo sakosia. Mamintie na me mawa baso onu wajuma e. Sakosia wa ken ni eye papa. Dabia sakosia. Me kan wa asem. Se we see wajuma. Ene se dia no pa bia we see nkran sakosia dabia ye ne ta ma ye. You can't sompa, and one of whom says I got your moya sompampa. If there Emma, me premo. Once me up and I say, fair fast to return me, Colita Gosia. Many give me one a fast circle and some Gosia. Circle, be a Galatoyan. Okay, I want my family name. Let's say, I want to know who I got the angel. That I got a castia pa at the home. Ana omudi ya atamso ana omudi se enema ozi isago bia serious ana omuta ye nuane ewo kwentina mo ebi ya choba ebi nuwa mo Nigeria kokora susu Nigeria komi ari beble wo ho isago bia ebi honum na temni die me mafani ma more than 15 years die ebi wa tem ye de bia me kate so mo be so na mo bi ewo ta circle ho kakere bi so eja ta so ho ba ana ntakoje ade ba ko so a eye mu na fa se ko kate o ma nfro mu ntakoje mu kata mi o mu nya aden tete baby e gane to ye no any fire service o mu office e o foti keti no so bi entina proprietor ko no so no mu ho ma e ja to mo no mu die be no mu timi ya fa ho e dem di the fire service for eba hunter ma anka softness here and can't sa ana fire service for e ho so mu ka ti ho a o mu se to mu ka na ti won akai Omukatwa aka na say etini bi kake kale fo na say no die be na mpenifo ya kwa uza gosia die be pa na mpenifo ya kwa mwanti etini ma stores we nyina etini agie apa the 20 ma hontem zagosia die tu wana mo na omandi akwa ndi ano de zagosia no pay nyamisha obebi no nyamisha won so pa medase enra me buy na wa frame imprenu na me frame back enti me frame na no ka say jato and has names across any atedada and yes you bone no se na ni aso se me friend no na ni agine tirimu se ya Mexico na mi ankasa ma friend no nti ye da nyame ase se ni tirimu ye ne de hello good morning me pacho mini aben me hia na no pay pacho we ye bo Sompa kwashima ayo Sompa kwashima ye bo am ye nkoi okay mama pacho mi bisa se gera Moses for amoni obromia well, say one na sexual human rights, you know, more advocate, you know, wojina mudi my pa. Auntie, me present who say and this about by idea. We get ready. Because Maminti column near the cocoa room, no. Me case all come once. Ye beto aba, ojina so the campaign necessary beto aba na is atan who say sexual we no say na ban sign then ya is about by the yete ura Moses money yete na radio station TV station e bo de euro e bi yera 7 jefi propaganda anti ye be go refining Dr. Baumia ko bia no ha propaganda anti to ayampia wo ho ene ya akoton gold boka and they will say or say after the refinery no we abra ye dey bi di ko mu anti ne propaganda and now ye ya nka mo ba na musumo to aso a nka nkoton gold nko boka o ton gold na boka wi no o be di wait ni say nya me fo ka na ento after the ye be you to ndi after the wo mu say or say refinery na ye bi ye ne ye di ejuma ko mu ya enye mabu ho nye propaganda nko na dibu man young guy waba propaganda ni atronkwa na onim but obi ya de na obebo na baso no esan to onye ndi sini de umbo na baso ene de uton gold book and de ogu se wasa twa ho eko say yenye refinery o kromia
Yes, I need to do my. Mate, Yabua. We all die. Only Bibi, Medasi. Mate, Yabua, Mensu Medasi. I hear Sompa 106.5 FM Accra. 0260 196064 and 0260 196065. 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Good morning. Good morning. Mini aben Meshiana no pay. Adansi Kachima, Bono is regional capital. Adansi my NT no pay. Me Mamonia Juma no pay. Some party for Smichel Bibia. Amentia Bro is regional patron Chairman Alaji Musa Asante. Now your chairman, I be Bono is regional chairman. The hard working regional secretary, David Yapache. Kachima South MP, Honorable Martin Ajay Kosa. Kachima Manson Pagana no. Mechia MPP delegates in Mejina, some party decay Swas MPP delegates. The Yankupo this Momayan for Donning Kamum, Nippon no Majina no Dia Sefata, Yan Castle B. Sanfata. Now some Breya Yadu Media, Dr. Alaji, Mahamadu, Baumia, Idia Shitaba Bibiara. Yes, sir. Woman for Donning come on Pia Dr. Alaji Mahamadu Baumia. Now fire and Kodubo Assassin. Now, Omuna no Macanotina, what should I do? So I just have a support to. Here at the Sledgen, I made 2 delegates. With the BBR, some party for the BBR, Namanko Bia. Mate Medasi, Yensia Dasi P. Sompa 106.5 FM Accra numbers are Yadia Jumano Pay 0260 196064 media Matome Boase Bobamo and 0260 196065 0260 196065. Hello. We suffer mame domi Sompa ekanidingu. Aye, suffer mame Sompa domi Sompa yankwai. Aboagye, I read the Richard from for a gym for you now. Yeah, Josepa. Now, my friend Tim Woodin from a doctor Mumia. I mean, can say delegate is a cat on a brunette says nothing. Mr. Yanfa Kunyanes Papa and Sawat and 2028 Papa only disappointing you can know my Ghana the dear rather. The Mr. say anything. Send a me to me candidate, Oba also to me to candidate, Safi. I am a Baku man, a Kunyato, I pray to Yan Toka. At the end of the day, Minister Tartin on my Ghana, and it didn't couldn't. In Tiago, waiting or coming and farm for Soviet and Fambre. Akosua and I say, Ja, a share, a was circle. Chesayana arms. First of all, for the Como brands are only to me do me jano. It's so would be doing the question that Omono Nima. After the Omonam and fine, Sanoka copying through their bedroom. Your best friend, a Bamon penny for. First of all, when you go to the police before when you come, I throw my first service from home when you come. Because the police before you need to come home, work on cat, and I didn't fire any more, and the touch while let me do cool. Yes, and name on my cat, and I send the very visible to promise in the age, ma'am. Let me move on and answer wire. So, call the container could be a share on the Bible emergency. Oh, but you can't be a professor of it, I don't want. It's the best rain penny for no moment in common. When I see some moment you come on, say it to me. I was there in Juma. Medase Obapa Medasi P 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning, Akosua. Good morning, Media Bema Ben Meshiani. Akosua, OBS, I have Ayo, OBS. My NT one okay. I'm not saying, my only come with you. Na men lesan pa kwenye iso ema exhibition kwa obiri na seti apa na men fast production to kra ntia hapo ekasim emfama sompa kra ewo adepet pa mele ya ipa wana mele ye juma anje kusia na men tiapo meste o mpaya oboma men bibie so men nyame asele be ni nyam ele abodi aba amen amen. Thank you. I'm not about the power. Who come in? I hear notifications from the idea. Imagine the way so how we have to have. I am one of the ways to cover half cup and one and determining say some fire them. I said, and there is no some.
Amen. 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 Then just a mechanic, LGT quality, the dynamic in our corner. The China was a day in my offer. Because it's your boy, I'm your professional, you got Dr. by example. The best said, if you can come and tell you, the person you know, a year number 2. That's my Dr. by example. No thinking the American time and some, the American and a year. The human resources, the material resources, and a day a year period. I look at it in yourself. And on you have an example, a day barber one. And I said, now I'm going to take your answer circle of them. And I'm a raffle. Well, none of that element to make what the buyer is because here you are doing so by a pass. He said, yeah, ambulance service. Here you need to that will pay ambulance mark in the 300 and I see chair or money. Yes, sir. I buy a man. So we see enough of good board laws, enough of life, enough of the money Akosua or Moticam. You always can share the fire service a human. No more resort to pass and tell them for the year ambulance service and the ambulance or the crew board. You couldn't cast in should be much easier to follow in Kenya. Ambulance, the car is still doing Canada. Now I'm also good this year. You do more by 100% about Yaman Crown and Yamin. Yes, yeah, that's a pa from Casema this year, yet she woman 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Sister Akosua. Yes, Bemena. Because of it, Ayo, Bemena, Maminti one pay. Yeah, Baba, and then to my pa, or the show of my Ghana. So here, Yaboka or good boga, and yellow quit. Your message, your hand, and we see more better cough worker and yellow quit. If you look at the FPTC, I call it Mutin. I have some power. If you catch it, what are there? You can't, you are coming in. I'm Jabba, the child, especially the entry of the Baba Sabu studio. Kaka America is in fact, Circle as we interview back to be our Bohona, no, see, as a Afibia is a casino, Afibia a anio, last semi or body to be a casino, and then I'll tell us as a Afibia a casino. I want to be more police for actual teacher, be an early bomb for me, and the idea the whole fire service, fire tender. Only call no work that the medium is your demo, oh, call Aqua Day. Is your dear, the animal for Shabba before again. Yabasha, Ashamba, there can be a babu, there can be a babu, the more piano, something, what I can't drop in, Casaba by the hospital with the Casero, and then a young teenager, and yet dry, and then to and yet almost sorry waka with that. Menso Meda CP 7 so do adventure about 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, Neo, Minia Bema Beni. That's your Ogaji says you, make a separate kitchen Sompa. Yo, Ogaji says, me and Quay. Yo, Yadamasi, Mom, and I said, who producer, I came so. Sound fly a brepa and Sanaya Ramba, which means Monk, you can want to take a meal. Ah, Pamba Fawai, now Pam name, producer. Mola, no, so that Mosho, so the Abiatini of Renee and Yamu, and I boy in Yario. So be of fresh to be a Mate, Maminti, as a way a Yamoyari, Yatayanko. I'm a fan to Akasia for Mount of Fetcher, Musa Santi, Bruno East, regional patron, or Sai GPRTU, Chama, Bruno East. And I make a Pachama, Toma, incoming Bruno East, regional Chama. And I make a pa at Chama Bugabuga, third vice or about first vice. Oh, Mammy, Mammy, come as I'm so. And say, Mimi, Mammy, clear you. Akuafo mpɛsɛm bisam papa mama sɛ bɔne bɛn paa na ɔmo di adeɛ na wasika no ɔmo saa woka kyerɛ ɔmo sɛ wobɛtɔ koko 1 bag 6,000 Ghana cedis 6,000 wantumi antɔ ɔmo ni problem ɔmo carry koko since November me maame koko wa carry since November up to now wonti aneka ɔbɛdi adidi na dwuma a wɔyɛ no Sabi Mampayina Mama Woody, Bosumesu, Pianka, now the beer of the Wabusina, Coco Kianin, Sucoco, Scaran on the Diviana Busina. Says here, Wuntia Kano, Opesa, Akia for Nomunia Day.
You can name this Sicilia College, Omufra, no Moody Diakem. Say, I'm telling you, my aqua before. I am no cranny echo. I want to know a system. What if $1 from now? Who talk to an equal Quamunki and a canoe? And then I hotel about my. Give me the message. On person come on the other first of the next Kadia for the conference on MPP delegate. 31st January, I talk to other IUD of the detail. Next year, one to for my Papa Baumia, 1 2 franc for my MPP. Only bet me a mayor in 2028. Let's make that say, Ogaji says, yeah, that's your chair. Touch my phone in our Akosua NTA 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mini Abema Ben Meshana no pay. Kusi offer ide Santa Maria. You offer young way. So, my media with you for for the same Aboagye Jako. Nanakia also national organizer. All my tea are Company Japan. In Nimura, Omra no movie with my Akusia. Enwa metia singisi or they say very packer udi Dr. Baumeki. Se o kase enyuma de no for hopa de se enyuma no Kennedy ekano. Se hu ehia emma wo mo e wo no for ho. Na o kase de wo mo ye meet yi ma anye yi edi enyuma hu nya. Na metia se no eye me wonwa pa se sabreya ahukyere ni enyuma di na mambo abatisa. Na me yaketi boni se danu na me free Medina Kotema station am kodu Kema station no na o de sense aka yufo ya wo ma bodom dem wo nkran ha bibi na ba ko sebe ezio to na ni ba jane na egulechi ozunu ohun ye obu na mami obo gina ka na ki ezio to no obi sa meti no enema wo mu ana na meti ni ne ka jere se David ebini na sa brewe na sadi ejuma ewo wo mu kromo ehye no ho a gafi se mami gadiem ko hu no temperature ono ati ni krom film wa ga ebe hu sadi we wo no na obegina okogina asemba fm na ko ka se den ejuma de ehu nya se obi be ka se obu ejuma ma ya me no krenim ne ma yo ho papa pa se abanje post a wo pendi na ni mo se ni pa na wo pen na se wo ka ejuma se ma eni bo ano na gomba ejuma na mrai na ga wunya no ma sebi wo mu edia bele wo gra ha no bi ga omunya ahoto kakra na wo ka se enyuma hunya dia mate mate medase yenso ya dase pa na oba na wabone tew 0260196064 0260196065 hello mejusu otuni ana ne de ma capture pa yo otumbacho yenti wano pe me ma people in art. And you are quite generous to na Nigina, a honor, Namo, Mamma, ahead. Wow, Tina Beho, Mamma Behopa, and Mamma Beho, many years and some movie. Now, the next a young Yaka can say, I actually swore Eben, Honor, but your parents early, your Beho. Na oman tinyeni geyama igeje zamoma ento proja padie ese yano ayaweho mede kaka meka sente ne bonete omo to mani enti fire police no mo enti ni no munya omo tebi mom because the baby there mama say ijabe to baby na fire police wo ewo afete enzo no muntimi ni gana ayaweho metia delegate nyina na delegate so omo ko kidie ento abama onabo ken na onye power na ema NDC Miss Medansepa otu ye obi na nyame ma wudwa na oma unyamfa so bebre 0260196064 and 0260196065 hello Good morning Akosua mpacho mo tse adumo na na mani ana mpacho onwa ayo nana me yankwe Akosua ma me mbo mo ba so ni eduma pa mo le chia Sompa Ibrefo ni na mentia Dr. Mahmoud Bawumia Hadia Safia Muhammad na John Bulli ye best delegate 31st there ye best Samika Dr. Bawumia no kwa no to be akọ bo sha fa asemiso minia abai faka okandi asem
enye bia na asama chama wuntimi akọka no ye dey say bawumia amu by force on cash so on na akọka say ezugu ahi no oyale ina wan produce ko abra bawumia cash nti na play no we just had here no dey for efoye na abala ye opportunity pa ye be you know na ye dey support am na so we just dia ye be you know say am kwa mani ana nsumatia the fact they are 2024 it is not to die it's only just now to be today they are coming in share family share after odibu MPP benfoso nyanko ton ye se na chichi o ya se dia o be dia en na o be cha so bo na se na adane aba so no yeah, okay, that's how that from your foreign minister. Your church is you're not just a game. A new America will get okay, that's how that far. The doom of money, what they get. Get us there about it. Also, among no one who got me in Washington. Only one learn through one gun, and one play. No good at that, like the Indian foreign minister say. What comes to you for what if you are not big? Therefore, good at that. So, may you never want to be here. Nana ma fancy ya mate nana medase 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Mini abema ben meshana no pay. Well, ni abema what is written is written. Ayo, it is written. What is written is written. Yankwe. Meti apam so pa. Ojo so. Ene Oheneyere. The make delegate me say mo bia nse na ba oba mo bia ho. Delegate no mo nye careful mo bia nkoto abane nse no so koto amaba umia. Amba umia de e shebu da opefete if class say okowini primary school anu a Ghana ese president party Ghana had the 8 ba umia tumi yini ti da make say mo bia nkoto ni vote oba umia ho mo ntoma honorable Ken ono na ye de no kwa the dia dance say and no be yama party no abena kan say mama entity for enya home ni am yapiti ni ba mama entity for enya home kura sami janfi o ye adwuma sami janfi ni MPC ni mama no ATS etimi ye bia kenye ni etuma mama entity home kura mo hunton na do betumi aye no omutumi nye e mo da na ye nkoso masa make twa to say Onabuke Japan, or na say Ghana, and I say delegate the Abano Shensa. The student say, about to my Baba to be no. Over to Yafa. Say, and you can Japan, or Mark Diana, over to your Bawa, Onabo Blano, when you be piano, or Missy, apart of candidate Japan. Mama Kosia, or piano between you need to the 8. It's a kind of property delegate. The best of them, and no Piabontain. The interview abontia the Pierre Claire the Mumpa Cambra na NDP party no the party the 2020 I want hopa you must have material or my no yes some Mumpa Kennedy Mbrano must there be a way neighbor yeah you are money coin if you are money coin let us Akosua menso medanse wadwenchira wodi aba 0260196064 na 0260196065 me fa nipa en9 nipa 9 na fe me de ofreno abawiye hello me pa cho mini abema ben me hia na no pay good morning dear Elliot free big base I just say big base okay yo mami tio Dansuma last stop Sompa me enko yeah minia membo mabasu ye jumapa mo ye bo amanda Ghana she NPP, and we are confused, total confused, because a catch your money say, President Mahama, California, GDOM, almost for Boman 1.7 billion, a BC that. Aka NPP call us no for a simple. Say, Sami Jeffy, call to vote worker, Master, only the Amukikan. After money, 8 years at the Akufado, after Ghana Queen. Here, President Mahama, and 1 year, President Mahama, you Ghana, him. Oh, President Mahama, Asana, about the Diakunyano, see, research Ghana. In your account, if you go President Mahama, here, research Ghana.
and before the wait now position for 50 years or 30 years because money dream Pamagana. Money dream Pamagana should be a petrol, a Ducia, nice city, a big sit that, and then President Mahama. Nana Kupo do the Ghana, for America, for a good, of course, a good for oil. Good for oil or wine. I'm attacking Ghana for say. Move former president Akosua. We need to be a team at D. And it's me at the petrol nobody. You see the nobody. You see this time. Mahama time. See I see this year. Move for give us break. President Wajuma. Mudiam to Bonifo. Medan se wadwenchira wode aba 0260196064 and 0260196065. 3 more calls, then I bring the program to a close. Hello. Good morning, Medo. Medo Bema. Na ho ye de. Medo nyame aye na from there. Account no man penidi amba ya Aboagye. Me pa cho ma mintie we. Ye wuku no Mr. Nokrasa na kasafri kaswa. Nokrasa. Yeah, manager to Ashaman. Oko communication officer for Ashaman. Amateur chairman treasury. Na PT regional organizer Bibi Muru. Na me madi na akuga eke from Kum. Abapa yebetsere. Sompa femi no sha ya enkoyie mo me enkolisa. Ye wuram a omo peke because titoma ye prepare ansan we wuram. Tiefre. We dey yefre. Mamu chinji inteni no master ten yefre. The room are more taking. Oh, Papa, we are both a meeting. A passo. You could just do a passo. And we wow, almost a year. I did to check my Ghana. And commanded some Ponia and put before every try. About way by an name penny for Osha and Mantia. Drum now for no more to put near my idea support to the man, Mama. You didn't see that. Your baby by ya. I'm a country, you want you lawyer for you want you have the man. Where the man, you will hear them come them. And then you know what it didn't matter about. I'm also your men, your den, educated, your lawyers. That's what she said. I'm got to Emuno, the bomb apostle. And then, what said this? I need to figure out to Emua. And you near my support, and you know my Ghana. It's a and the good way. Petro, we never up a fund, and the Minuka say, I am a fania, and people to be iron you, and the Minuka say, and I know you, or maybe 8 years, what is saying in Nara, a day. It's a more and this about so, about Nabaso, and when you are power warrior, you be to us. Medan CP, I can't pam you no namede about every year. Men for the Waba Hele. Ya, Eja, Minia Ben Meshiani. Frank Naruni, Dr. Mayor. Yo, Frank, Mamintia one of pay. Yo, Papa, Manuel Fidiri and a pay Mamin, Mamintia, as the commission CEO, with that down. It's a pay, and what woman. And the phone is different, or which she can see wish and son. In the unfortunate Basabasa. First, now, I'm full of a man's do, names, maybe I know by. I can't ask. It is a crown, everything. I'm my Jew, I shall not communication. For sake of communication officer, that's how my fault. One sound to money. Never. And I write down prayer. Yes, America for. Country Maya, the Tianico. And you fully attack from our finance minister. I'm on fire. I'm more than anyone in the year, only the idea brain. And I'm pretty to see you. Company, I had to get and give ya a way. But I never find it and one step. And then you can say, and then what you fool gallon, much 1 gallon, none of and then 45 cents. Well, 17 and then about 20. At the end, I said to Mom, I drive a phone to all of it. I come and put 5 kilos. Here 1.3 and 5 kilos. Ghana, just Ghana. There's a desire. And yes, there's a desire. I tell you, Parisa, from 3 and the idea of don't bring it over here. I'm a child. The other,
Mate Bemena, Medase, Otam Naso, Akadio Chatokra. Hello, good morning. Good morning, Minia Ben Mesiani. Sister Terry Abodom. Sister Terry Abodom Sompa, my auntie, I want to chat to. Madam for former. Yeah, who ye pa? Apam Bema Bako them, ma'am. Aye. I got to again, say. Bro, for no master, my family, and I want to teach Gata. How many of them are not getting? As our Mate Becacho. Medas. I never go to Matam Bacanete, or Mampiri Mahama or Yat here. O Babambia, Obayan, one and one years, and make Fado, Obey, trade the case in Yen Musin or the boy and Papa. Yaman used to do as on the book. If it's enough more dinner. Ono be yebi members for Mahama ba ono so be oye ni yehu ti memfo na na ye ni kabone fo oba bebi ami wo ya emo ya teso so to mo fa pensi bi ensu bi ti memfo na ye ni kabone fo nti ye mbon fa ye fan support so ono so ye na pemu de members fo a no ko ye ga je bi fe delegate se won kai Kennedy ye wa ye bi ya da no ene wo di gina konkon so to be an support no that's it. So yedase pi yemfa ensi ha yeda yetiefo nyina ase aha ye Sompa 106.5 FM across say ye phone lines no a mo ne ye kodnakra na ye ntimi fa call bia biem enti menko apam ene Oheneyere no mo nidwa na ye nidwa kakra ye mamo ne ma papa no pai na ayaresa bia wo bekọ aduane a wo bedie nso a wo benom yemfa ma ansa na ye gya wo kwan kra na ye de Ghana today na bawie apam yenkwai Anopei mama se wafidie da Sompa waye nhyira miwura wotie Sompa nhyira na waye papa sanse ne pa no nko a na yebebo ho dewuro ede ama wo na wonte se ye ka wo Sompa na ukokodi akire na biribia ba eno no ya meka se na mekoye we na ye sei kasa na kire mineral water na ama mekasa awai ensu papa out of the state technology wo madada so awie miremu na efie bi ehia bi ebusua bi ehia bi asafo bi ehia bi kasa na kire mineral water kasa ya American no wo mo sachet mu de ye wonto ankuma mu adantemu ne akese na afi ye wo dispenser eno na open so hia utimi bu enso nyuno de achele eno nso utimi bu meyeye ne nyina no obese drobemba akom ne namo basha na nso sa na ma won sanka bi 0206469430 kasa fo ahoma no wono mo won kan taifa back hospital echi ho ape ho na won sabe kan won wono wo mo nkasa na nyare wa hodo a ye fa won suo mu no wone no entity mu kra promasidofo ede yomvita badwa so na sa yomvita no eye nkoda aduane ye wo hwiti wo ho na ye wo aburo de wo ho ye wo emo enso de wo ho ema nkoda nyini yie wo mo nkasa mu ye den ene ntia no wa hye na nso efiri sa yomvita promasidofo de ba ye no mente kwahye konka wonuma edi bibia no enuanu nura ehia mankoda nyini mu no wonom nsaka enti anopai wutie mi a wo kodwa so me kamfo ama wo se wo ba pe bibra na akora ni nidi woni yomvita da wo de manual na behu se san wodidi pa na mo na duane na wunhunu yi we ya American no FDA for de won satan potimu so se eye 16 essential vitamins na ye moma ya sen kai one calcium nyina aka ho eno kire se eye pa ma akoda no wo mo de bibia afrafra wie de da nti de ohia ye nso de de na de boto eno sa no so no wa hweye na de be ma egetete ma akoda no me kwaba woni be ba ho so ata o tafra atre no to no wadi enti ya no wa hye no so sa empani a wo manya yomvita no yemfa nya won se wo mo ntete ma mofra enti sa wo mo abedi abo wede ma na won so hwe na se de be na enkoda no mefa ho tanti no wo de to na dodom na munyina nka bini na hwede ewu mu nti a ye di ho adanse e wo ba bia ye to ade provision shops won sabe kan bi anopa wo mo kan ye ho ene ye de nkrata no mu nsembre wo ene na hajia special local foods so say de yanvita no ma nkwada no na empanyufo aduane nyina nso ene enkwada ya wonom so edru wadidie kwan so eba nyina no ye fa ye ni enkyere wai ewo hatwa atomic kwan so oben transition na enuane ahodo fufuo ne nkwan bia bi wo ho ye kasai Isaac Sompa Akosua
wono wanya na kwele bi atete awe na se wo pese wo di bia na se banku fufuo emutuo aprapransa na wo pe anasa wo de no pa abete emu assault ni nyina bi ebuso e wo Hagia special local foods me pa cho na nanom dwebo ase eyiyu ase ayefro ase anase wonya dwumedie bi a wodie wo pese adehye ni bi ebebo uchidom yefunu pa anasa yasefa wo ni yemfa nhia bente no ma wonom ensanka Hagia special local foods wa bla wo frɛ na homa yi so na ne na twetwe nkomo wo pese wo ye delivery ni bi nso ema wo a ahomabofo kro na so na wo befrɛ social media platform no so wato ne ho ahyeta wo de akɔ Hagia special local foods wo search engine ho say Facebook TikTok ana say bia YouTube no won sabeka no 0246 359921 0246 359921 ana 0594 797215 0594 797215 Hagia special local foods wase aduane pefie ne wone no ena maami Akosua Aboagye dondo hema Akosua nshroba papa bi ya wodi dom wanim ebo eye Sompa 106.5 FM Accra ese yen kancha wo se wo ba ye wonye pesemi nkuminya ebi ana wo adwenkyere bi ya obetimi di ama ne se be ya na memu a wo bu no Sompa no ebetimi agina ye di ama ana se bi krampon so pese wo ye enquiries concerning ebia ya marketing ho sensem say ye advert na pese obe run wa ha interview na pese obe grante ana se bi announcement to pese ye de ba wo o pese obe to airtime mu sensem ni nyina rate card no me ba cho fra be ya wo se ye fama we na onso ebisa no o fra krampo no antimi amfa wo ba ye bia no aye busy ono ankasa be fro na wone wo edi nkoma hu hia se bia ba bia wone kwan ne wa na chenchina achiji se odi traffic mu ba ha se nom abane ye 0531 88 6216 0531 88 6216 dondo hima Akosua Aboagye Akosua nhyira evergreen mama eno ose yemfa aba we mount wo de afre no obeje so sese Oheneyere medanse pa na yenko 21st clinic na yenko pa yare papa bi na yemfansa ye ho yare ye partners kese pa na 21st clinic de sciatica expert sciatica commandant any pace setter eno no any researcher yare no a ehya se free usisi achifa woto ase na afa wona ntu na afa wosrem no wona ase ye fra ne sciatica ena obehu obi a baba wa brante no okutapoma ma me na ade no wache yi wosian yo ye se me nerves no me toase no me sha me nantia me daw me yeden na etutu me dwe me sobra ye fa ne sciatica se wonim di ye fra no a sciatica menka se me sire mututu me ana me toase ye me ya edi eda so no ye sciatica ntibra na 21st clinic ensa wo yare prekope wo munim adwuma nkasa ayaresa bi ye tantra hill heya en wo mo tantra hill runabout mo a emre bi atwam na munim so omo bendo me market no mafiri ho se wo mo wo tantra hill runabout no a wo firi achemota mo ba wo furo bepono wo furo tantra hill bepono a won sani fa so ho no a wo bo sampa 21st clinic wo bo so omo billboard no na ebo wo firi amasama na eba nso a wo du tantra hill runabout no so a eya no ma hye won sabonkum so wo be hu 21st clinic eye ayaresa bia enya sciatica nko na oma bin wom yare ahodo nyina wom ye na sciatica de Ghana ha no wom ye mu alpha and omega wom ni animu no wom ni akire wom damu fua wom ya ade eti herbal medication laboratory services wo ho eti brane ye nhyew se wo ye bema na wo bema ni mu ahoden no ekofom aboho brane ma nkanya bi ensimu mawo arthritis wo obi ahonam ya wo ya wo fa ba bi na adwodwo sickle cell anemia infertility issues massage na apesa wo ye o ye say ye ulcer ye typhoid ye fever low sperm count nyina wo pese wo twa scan ni nyina no 21st clinic ye ho adwuma entibra na ye nya ho adwuma sa abre ya wonya friend number no pe na wo dem 0540311311 ye 0540311311 tebie 0540311311 enne wo maami bi yare wo papa bi yare wo nua bi yare woda ho wo bi atena se ne to ase nyina ye ne ya wagine ho ba bi enye etora bi a entini na wo sremu no na emu echen wanantu na emu chen amu anantu aye dendenden te se ye de bayira ba be hye ho a wo de ebra na 21st for wo mo nhye na wo nerves no ene cells no
na ne me wo ni tissues ni nyina no yentinitini mu emma a doctor for ne nurse for a wo mu 21st clinic wo mu ni madwuma yie enye nkran tantra hill runabout nko a ene omo se wo tema Roman Catholic asafonachi omo ho kasoafo ye wo 21st clinic ho nti kasoa mote yenka Sompa kasoa na de mahu ma nti wonka me pa cho 21st clinic e wo ho ben obom market no ho no a wo bom kwan no new market no ene wo ena wo Kumasi a ehwan overseas Sompa ye headquarters dan no amu ena sunyane ene regional hospital first gate edin hwani mo se wo techimaya OGN bank dan no amu ena nkranza ben children's park no mense onom na wokoho ena takwa eni Roman stores ni din hwene mutakrade afie kuma number 9 taxi station bi wo brekum goso ena afenso oboase 21st clinic yes sciatica expert no fra womo e wo 0540 311 311 0540 na eno ano no na dro ba kwa mede ma wansan ya sori so no eye time heba mesha edro no TIME na eno no wo ye obi a wo sori na honam nyina ye wo no moto aduane nya wo na chese malaria na ababaji akonwa e wo nipadua ni ma watena se ene wo no de wo bow ha na wo bow to to and fro wo do tutu na wo de what fro wo de tutu na wo de what fro chese malaria no acha busumi bia na aba besrawo acha na wo twemienu na aba besrawo won de wo tu kwan na wo pe ba bia atena wo se ma menko asemasi fie na menko tena ni nipaduam wo besora no pa na ohuni mu nyina asisi wo je ho ba bia enye adura wo hia eye TIME time heba mixture edru no edru we ye nyare ansa ye to the center table so ye to the see kitchen ye to the see hall ye to the see bedroom de bia na ye nom enkwada na ko school wo mo ko boarding house na time heba mixture no wo de bia ma wo mo time HH mixture and capsules no de eno de wo ye obi a wo dwonso a wo bre anansa dwonso no etoato so saa ne bremu no na wanom time HH mixture and capsules we immune system no ayemre wo pe general well being e man mmemmem mpaso agudie no wo pese koyia eye TIME HH mixture and capsules eye time HH mixture and capsules eti no no yenu se wonya time herbal mixture na wonya time HH mixture e ka ho a na chese eye bibiduo papa wo panyini Dr. Tafrija ne nana ebewuo ene wo kire ne ha amane nubra no se be me na je koye nuo ma Ghana fo nom no wo ma anyare kra eti wo bi ada bia wo ne yare edi akone aba da bia wo ne yare ne da mpa ba koso a time herbal mixture dro and a time HH mixture and capsules na benya bie je number na ba bie wo bia fa na ka che omo se na metie Sompa Accra and a mete monka Dr. Tafrija 0244 417669 0244 417669 tbm 0244 417669 die chat wokra 0244 417669 na wodem ye etiefo na ye sorry swan no nti apam dada wasem chat wa wode ma ye tiefo na afi ye gya wo mo ekwan asem ne yetiawa se wohwe eja na ato sekria wonu ma ekodwa na nka bia nhyense bibisa BITMISE ayampa na nso esi nti wo pia siesie wo na afi bompa yese nyame nyi wo mfiri wo deliver us from evil deliver us from evil wo sorry bia Eradi mi free wo hawo ne amane bia mi free bonimu so ne esanim amene bia wo bia tu bia ma me nkotom amen ma de onu tu ye na nkotom to na adiem etudro bi obi pese wo de tumi nso maduanim back to the sender sa pepepe bompa yo amsa na wapie bompa ye ma wo ho bompa ye ma wo adwuma bompa ye ma wo ma bompa ye ma wo kunu bompa ye ma wo yere bompa ye ma wo ankasa wo nso ho wo hie nyame yo hie nyame asase we so Oheneyere wo hie nyame na wo hie nyame abehie asase we asase abone ewo so we wo hie nyame amoa obi anka nche wo se ene ma bompa ya ba ene ma bompa ya ba wo bompa ya a sign of humility dia wo kan se urade mi hia wo se wo obi obompa ye bebreba asehye ye ba akopɛ dia wo kan se wo hie nyame na abrabɔ no wonu nko ntimi mmɔ enu nti na wo bompa ye no ɛna dia wo bompa ye no so kan kye nyame se urade mi hia wo mi ametimi abɔ be de efise nyame o se wo hia nyansa abisa me wo se me na akyɛde panyina afiri me nkyɛn wo se in all your ways acknowledge me wo ye bibia ma me mram de wo ye bia manyame mram odofo manyame hum mo manyame hurum wo pese wo date obi bompaye manyame erade me hia brantie me hia baba wo pese wo ware me pese me ware erade brem eti we obeboa me wo ye nipa wo hia nyame
adwuma bi abayesi ye fa wadwuma awurade adwuma yi eye ebeboa me emfa me nkoto ha mu obi se obema me visa ma metu kwan obi anya visa akọ uduru ha na owu ye obi che ne ka no ne konya accident ne ku no bompaye bompaye wo be se wutu free area bi ko area bi awurade mpese me free aha kwa ha me nko me be se me je adwuma we na me kwa adwuma we mu awurade menye dan okay kyerɛ me wakwan na memfa so onyame wo pɛ bi wo ho wo pɛ but nyame so wo pɛ bi ba nyame de ne ye ebi sɛ wo ye all knowing God onim bibia ɛna apam wo hansa na wo ba ye fɛ the ancient of days wo be kwa agya no wo hansa na wo ba ɛna system no woni mu dada ɛnyɛ ono na ka sasase su fo mu nie ɛnyɛ ono na kan ɛnyɛ ono na kan sɛ nipa ni fiefo ene be ye no ono a enye ono na se obi panyansa wo musame enye obi ono na kan ye wo Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 say trust in the Lord with all your heart na memfa ho nto won ti ase so ono na kan enti wo se wo mampa na wo be dey tunya sode no panyasa wo sore ye na wo kɔ awurade me de me ho hye won sa no pay Esther Smith bo nyumo se me de me ho hye won sa sa wonya me be bo me ho ban efiri Otamfuni shishedie mo Otu misusa no pe machiasie Dabiara opamedo Ewurade Sohumia mawonsan na asase o se aw Ewurade Yesu medeme omuna medeme remashe ajenkwa jimio apam tienum no wo se aw Ewurade Yesu wo mona medeme remashe ajenkwa jimio fie pwe kosi atoye eti fi kosi anafo mini obi biara otise wo medeme ho shawonsa se wonya me bebo me ho ban as free Otamfuni shishedie mo Otu misusa no pe machiasie Dabiara otamedo Ewurade Sohumia mawonsan eti anye bia bosampa ye na ma wo obi ekosku awurade me ba na ekosku bone ho ban okwa na didie mu hyira so ma me ne nsuo hyira so ma me fa ne kone san fa me bra wo de onim say short prayers but ye powerful short prayers ye powerful emre bi me kan story bi wa ha say yanka owura bi me nim no ye wo ye broadcaster anase wo ye journalist entroni na sa bra ne president etu kwan na wo ye presidential correspondent or say obepie no on time mompaye and say rade fame ko na fame bra asimo kai presidential convoy ni konya accident de no wote nche wi on survive ne nsa ene ho kai but o semse kusu na me eda no bibi seme se ka bibi ka fa bibi senyame ka bibi kire rade o say rade fame ko ampa nyame de ne bai eti no se wasare wakwetena wo kan mu truck driver wakwetenam taxi driver wakwetena rade ena me ko mamajuma and na me fa kan nko ne namba bia menya nipa because atore bia bia wo kofa na obi anyina ho na wo hye petrol tugu erade ne bɔ me ho ban ma menya musuo yimi firi musuo ne yesan mu wonyame obetie wo se sa wo acknowledge no sa wo ma ne bamu a obetie wo eya wo se when you call on me I will answer you Jeremiah chapter 33 verse 3 eti ya afra no na mejo so ensori no pa na wo sori ya erade wo de wontimi kan hwe na erade me hia wo enti boa me erade boa me mi hia wo moa eti erade boa me wonso obi bo onwum bi boa me erade yesue mi hia wo moa se dia mi hia wo moa boa me erade yesue mi hia wo moa se dia mi hia wo moa eti erade mi hia wo moa ewia si esum seye ewudie bone adwem bone woni patrim abayisam ne mafi ne matantan wutimi kofo obi adamfo na adwem bone woni tim wutimi fa obi adwuma no aba be wia wo wo so manya memem manya memrem wutimi tuka no amedru etimi konya accident yes umanya memem na de ho ato ho so na kaka bensam na dwa wo sori na de o shete gu kon wo sori oba no address no ye makeup na wo ko
Yes, nipa mo nam ho nya na ye nipa. Enti ya fa ho hye nyame nsa. Ebre bia wo be sori bi enti apam da so Oheneyere fa bi atwa to me enko. What did Jeremiah Abam de Jeremiah say the first birthday ne son. Okay. Or the amawa. Okay. Nti o say glorious birthday. The first birthday ni we ya ne ba se said we ka akiri. Your friend o Jeremiah kwabena nyamesem Simpson. Wow. O se ene na nyankopon amwanya afe. Ewo asase a emu osun abonefo sema hyemu ema. Na wosre nyankopon bambo. Ne han ene ne kane ase enru so. Na enfa wonante ewo owia we yase. Oma esum biara nto maboni bianto. Erade ma wudin no. Said the Jeremiah ebe ye nsenkyene ya wanwade ewo bre bi atwam no Erade mfa wonya de ebro so saa na oma onso no wonfie no wontimi enime ewo Yesu dem nti we every one kasa wo papa wo se nyame enhira wo papa pa ye wone wo maame anti abana wo so mo do ene abusua ne nyina na maame yankase enua ba adwoa asare enso se yemfa happy glorious birthday Esquire emfa ema onu ankasa na de nyina Constance Ekufo ya wo Accra Hasenom ICGC strong tower ho. Okay. Was say may this new year or new chapter of your life bring you joy, strength and fulfillment. May all your silent prayers be answered and may all happiness never depart from you. Way and an empire bar was say obo ediamo so do papa nyame mo ankwatenti ahoden ene apomden ewum no ma homran fa so se abe we ene beda ye de ema Constance Ekufo wa bra no so celebrate na wo day wish se no eno anie ya de biase nana kua mo boaten Ablekuma Central ono so so the happy birthday ma Constable Doris yes la woka what Dansoman police station Constable Doris Sela Woka. I hope some aboni dini Constable Doris Sela Woka or what Dansoman police station was here ne eya woda it wedi na na kwa mo boaten ena ma wotinkwa Ablekuma Central na wasre nya minhira ene ne bambo se enya wo chefa na wudi wa wodai onyamenya wakoma soade nyina emma onyamema wotimu enya wode na onyame enyi free wotamfo ne fidie sumfo nyina mu na wosum fidie bia wo mo ankasa entom na onyame emfa wanamo ensisiye ewo ade bia wo ye emu ye Facebook page na ho na se wonso wodofo bi di ne birthday a wo de fa ye kenka ma wonti ebre bia obehu se Ghana today ekoso no obetimi aba ye Facebook page Sompa 106.5 FM Accra na eho no wo de birthday wishes no na wo de aba ye be kenkan de amount ye nua odomankoma chiame kwaku ampoma odomankoma chiame kwaku ampoma ye ma speedy recovery what be me na onyame emfa ne nsa enka wonipadua no I speak healing over your spirit, soul and body ne man tampie mu na wanya wa yare santi onyame ensa wo yare na wono so dia de say today be today since it went day so na obi aya bo pa ya ma no obrempo obi apamanu ni abema ne nkase umu da wa fe wo se aye bompa ya ma se the man tampie mu no na we know ya sa e kwati ada de boy aye bompa to say me say me hu na juada no to say be ma ya mre asi ada wati ase no okoda da obrempo na kwaku apoma ni di so tente odomankoma chi ame no wa fe wo se da wo Chamia no asam cause na want. You speak healing over your body. When you healing ntum. Na to ayampia. O da na to ayampia. Enti odomankoma chiame. Edi ne kra da e be odomankoma chiame. Kwaku apoma. Odo no so na ati afa. Say na tip of sports ni abe masafo kan take abe ma say na ye ukuada wo ye dey ukuada ni de say na wo chiri mu apai mienu etu ye dey wo besi fom enti eja odomanko achia me kwaku ampoma be me na ye kanyame ayare setumi no the resurrection power of Jesus Christ dem monwura woni padua num wo kra na wo honhom na e ma wa yare sana ye nte wo nka anya bi a kira de se yete wonkan afew
ya nte wonka ne kura na de wo rest ne mum ekina me nte wonka boga ye mre kura boga be sorry na wabo adwuma na commensa pillar 2 nso so de a wo de ba ye wo se baumia beba ye ma baumia another chance na wono nso so de abasa tamaso eti my dear delegates munyina montoma Dr. Mahmoud Baumia na won fan hyehyɛ papa mra na mfa yedie emre oman Ghana eno no de ebaye na yenua man you boating man okay ma you ma you boating won so wo se wo chia honorable Brian Champon na won nso de ode ebaye and say honorable Brian Champon was say has constantly demonstrated his loyalty, dedication and integrity to the growth of NPP and also the way by engineer Shamaba one so say political appointees may come, political appointees may go, don't betray those who rush you there. And also the greetings Captain Quason, director of Takoradi Ports and Honorable Grace Ayensu Dankwa, Deputy Minister for Health, and also Edinchia Eman Prinsla or say Facebook page. Say good morning. Me show my live from Chofo Praso. Yada wasi Munina DJ Opadimo Fellas. And also Kumase Swami or NPP party members. Munina Munya in Tokwano. Na Munina mo party unen Tokwanem for Munku Siaga. Piaga. Also share live. Ewa Chimasafo. Yada Munina ase. Semonso Mobaye na Muni Eko Nakra. Nanti Oheneyere Apam Dadaa ye sorry so. Na yak bomujumwa na nyame eya domwa premotoa yede premtobre kase bono ebeba enche na prophet Dr. Kofi Oduro and the first service ada na second service no na second service 10 a.m. to 12 p.m. na enche na wahyasie ye wie premtobre kase bono amobrasam ye obi asam na many Oheneyere Apam Dadaa Jeremiah Simpson na yatenase ye wie ye no na for God and country Professor Kobla Abuchi wono so de odebeba na no de aba prof nso wie ya pe near the hot bite kase about 5:30 near the asomo hot bite wie ya pe na ye koyenim near de dwumadi e fa ne third service dwumadi ne prophet mango de aba na ebo 9 p.m.